Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli kardeşlerim, bu geçi barat geçi. Allah-u Teala rahmetine yayın geçi. Allah-u Teala geçegin geçi. Mesele başta bari bizden iyi alır ettik. Allah için Allah'tan geçmeğini dilemek kadıp meclisimizni şoğar bağışlayıp Allah'ın rahmetini umut ettik. Ve Allah'tan kömek izler. Allah'a seyinip barat geçesine ciyilmeğinin manası şudur. Mesele başlayıp kardeşlerim Allah-u Teala geçegin geçi. Cuma'nın iskirildi. Allah'ın rahmeti yayılan geçi. Allah dualara cevap vereyim için, barat geçi. Allah'tan muratları dileyim için. Sevgili kardeşlerim, başlayıp Allah-u Teala şu barat geçeni hürmetinden bizden geçip olandan sonra biz zayıf kulları birbirlerine geçip bacarmaya tarafız. Allah için. Sevgili bu geçen içinden yürek tutkalar olmaya rağmen birbirlerine katıracağım olgalarda Allah için birbirlerine geçme taraf. Yüreğinden açı, hoş deyince kaymağı taraf kardeşler. Sevgili başlayıp menenle geçiyiz. Hayatından söyleyeyim olmaya rağmen. İmam Mevlaki söyleyen kalmalılar. Olay ne gitmeyken, olay ne gitmeyken ne baytım. Ben de geçken ben sizden, ben de geçeceğiz kardeşlerim. Birbirlerine Allah için var da şimdi otururlar. Yurt cemaatta birbirlerine geçiyor kardeşlerim. Allah için. Şu geçen içinden bizim uluları biz yürürken kaydalar göre kardeşlerim Allah'ın ulu sili kaliması, sili surası, suratu Yasin, Yasin sura dağı Kur'an'ın yüreği de baytılıyor. Şu sili Yasin suralarda okup Allah'tan muratlarını tileygen zamanlar şöyle yürüte gelgen bizim uluları biz. Şuna şeriatka karşılığı tegen ya da değişmeyen bir zat da yok. Allah'ın kalimasını aldın geldi okup artırılan dua etmek. Misal için Kur'an okup bitken zamanlar Allah-u Teala duasına cevap vermekte laf yok amallardan birisi. Mesela sağlar Kur'an'ı okumaya da bir geçen içine başarılmayınca göre şu Kur'an'ın içine laf da sili suralardan birisi şu suratu Yasin'ni üç kere okup arut yakşı niyatlarda bulan şunu artırılan yalvarı karısının altında dualar edilecek. İnşallah. Hadi kardeşlerim başlayıp birinci Yasin okulan zamanla şurayı niyet edecek biz. Allah-u Teala bizim omurlarımızı uzak etsin. Yalnız bizimki dediğin zamanla beni omurlarımı uzak etip koy Allah de belki verip tartışmayı erkin tutayım. Atası, anası savadamlar, atası savadamlar, anası savadamlar. Dağı ata-analarını koşuruz. Ata-analarının omurlarını uzak et Allah'ım deyip. Ahlulları gizini, yaşlarımızını koşuyuk, yaşlarını koşuyuk. Dağı tohum tayfamızını koşuyuk. Şöyle din ahlullarını, omurlarını uzak etsinle baytip, şöyle niyatlar tutup tutacak biz. Şu Yasin okulan zamanın uzağına, o Yasin okulan zamanla kardeşlerim birbirine şivir kuburunu koyup, sözünü koyup Allah'ın kaliması ki, lafzili kalima. O sebeple arı tergib edip Allah'ın kalimasını tınlayıp kardeşlerim. Birinci Yasin'de avuşacak olacak Allah buyursa. Niyetin bir daha kendini sileme kardeşlerim. Allah'ım sen bizim omurlarımızı uzak et deyip şurayı niyatlar tutup durarsın. Şu Yasin'de, birinci Yasin'de okup bitkin çağır. Şu olmayı. Şöyle yok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم
خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kardeşlerim, her Yasin okuldan son etilen duası var. Kısaca manasını eskirsek. Allah'ım şu 15. geçesinin hürmetinden, baraat geçeni, şu okuldan senesiyle Kur'an kalimalarının hürmetinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetinden, hali bugün çağa naga bizim altları biz talay sizlerini deptirlerine yazılgan edimse Allah'ım şu baraat geçeni hürmetinden sen bizim altları bizni tallayla deptirlerine yaz Allah'ım. Cehennem'in otundan sakla Allah'ım. Cennetlerde olmağa nasip et Allah'ım deyip şolay etilegen duası var. Her Yasin okulgandan son şu dua okula inşallah şunu okuyacak biz emin etiriz kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya zal manni ve la imanna aleyh. Ya zal celali vel ikram. Ya zal tavli vel in'am. لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مخترا علينا في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا واختار رزقنا وأثبتنا عندك في الكتاب سعداء مرزوقين موفقين للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحرمة سر سورة الفاتحة. Hele ikinci Yasin okulan zamanla Allah'ım gelecekte bizim balahlardan geri olur, balahlardan sakla Allah'ım ne baytip şurayı niyet bulan Yasin'de okulacak, şurayı niyetlerini yüreklerinize tutarsınız. Ozubuz bolup, ahullarımız, avletlerimiz, ata-analarımız bolup Allah'ım sen bizim gelecekte balahlardan sakla Allah'ım geri urdu baytip şurayı niyetler bulan okulacak Yasin. Uzun oku koyun. Gelmez, konak gelmez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مبتلا علينا في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا واختار رزقنا
وأثبتنا عندك في أم الكتاب سعداء مرزوقين موفقين للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بحرمة سر سورة الفاتحة. Suyumun başında. Temeyi Abu Bakar var mı? Muhammed Ali yok mu? Temeyi Abu Bakar. Hali üçüncü Yasin okulan zamanla şöyle niye atacak yüreğimizge okuyan adamla ve tanıyan bizden. Allah-u Teala bizim rızkılarımızı erkin etsinler. Rızkılarımızı erkin etsinler ve uzundan gayrı adamına bizim hacat etmesin, muhtaç etmesin Allah-u Teala'da. Ay demek Allah bizim taşlap koymasın, karavsız koymasın, rahmetinden ara gitmesin. Hep rızkılarımızı erkin etsin, hep şöyle niyatlar tutacağız. Evet. Hamd olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجلين وأمان الخالفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مقترا علينا في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا واختار رزقنا، وأثبتنا عندك في الكتاب سعداء مرزوقين موفقين للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بحرمة سر سورة الفاتحة. Kardeşlerim, bu Dalailül Hayrat diye kitapta eskirdiler. Şu duanı müşkilini okuyan zamanla İblis şeytan aytardı bayta tavil bu adamın arkına çavup aylana turup adaştıra turup günahlar ettira turup asrişil ettira turup savil aylana nedik geçe oturup Allah'a yalvarıp yasilerde okup dualarda okup tilab Allah'a yalvarıp Bahadır etki zatı bizni aylanışımızı kurçeti koyuldu baytar değil. Şöyle olmalı Allah nasip etsin. Allah-u Teala kabul etsin okulan yaşlılarını, yürekte tutkan niyatlarını Allah-u Teala bağrısına kabul etsin Allah kardeşlerim. Rızkılarımızı erkin etsin, balahlardan geri olsun Allah-u Teala umurlarımızı uzak etsin. Ozundan gayrıga bizden hacer etmesin. Bizim bu fana dünyada aldatıp koymasın Allah-u Teala. Allah-u Teala dünyada yaşayan çakı zamanın içinde yakşı amallara da, yakşı adamlara da tuzlasın ya Allah. Bizim bari bizne de dünyaya uçurağına imanlarımızdan bir şey la ilahe illallah diyen tarih kelimaların ayta turup gitmeyi bizge de Müslüman kardeşlerimizge de Allah-u Teala nasip etsin ya Allah. Kıyamet gün bolgan zamanı Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Livaul Hamd diyen sihli bayrağının tubuna da ciyilip Resulullah'la Beşşer Firdevsul A'la cennetlerde yerleşmeyi bizge de bağır da bizim tohum tayfaları bizge de Allah-u Teala nasip etsin ya Allah kardeşlerim. Namazga bir iki minut kaldı kardeşlerim. Şu var göre eskiri başlar tangalar tutulagan orazan hakkında hadisini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisini üç kere takrarlı yerde bayta av ismini altında bayta şu var göre eskiriyim kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytkan 15. geçesi olgan zamanla Şaban ayını geçesini ibadet kılınıp gerekiz. Buna 15. geçesi akınneyi bol orazasında tutubuz deb aytkan. Ay demek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine göre tangalar oraza tutmak bizge katlı sünnatların içine girer kardeşlerim. O sebeple tangala bolagalar Allah için oraza tutsak
arı savab işlerden olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerden, amal etkilerden olacak biz inşallah. Dağı birinci nasihatte es-8'de şu Şaban ayının hakkında eskerilgen çok bir ulu işin hakkında söylenli haber eskerildi. Ozuna Şaban'a geldiğince azap verilip durgan, taksir edilinip durgan. Ama Şaban'a gelgen zamanına ondan irfa anhu de bayken. Ay götür bundan bu azaplarını sen verip durgan azaplarını götür deyip Allah yanına tavuş gelgen o var malayikini verip o var taksir edilen zabaniyat malayikka. Sebebi de onu ne oldu deseniz kardeşlerimiz deseniz ki bir gece umuruna şu adam bir gecesini yuklamayı Şaban ayının içinde ibadet kılıp girgen edi. Ve bir gününle orada da tutkan eyde baytı bayken. Şu sebepten Allah-u Teala beni rahmatullah geçip koyup yazıp sınıp cennetliğe girdi de baytı verip düşününe kurungan uzun bir yakşı kurdaşına o sayılı kardeşlerim bu gece ola şu meclitte etilingen az ibadetler bulan, az dualar bulan koymayık. Çağ bulalsa bu gece Allah'a yalvarağın geçi, rızkılan tileyin geçi, geçman tileyin geçi, ibadet tileyin geçi. Kim sadakat bulamsa sadakat tileyin geçidir. Kim Kur'an okup bulamsa Kur'an okup Allah'ı yok bulan geçedir. Tolev namazlar varlar, tolevlerin ilmi atarıktır kardeşlerim. Tangalasına bulagallar, orada tutar biz. Bulay borç yok adam, şulay niyet edecek. Tangala, men niyet ettim Allah lillah için. Tangala, Şaban ayında gözalgattık. İlk ülekeyine gözalgattık. Allah'ın şu 15. gününde Şaban ayını Allah lillah için orada tutmak aslında. Allahu Akbar deyip niyet edecek biz. Tolevu borç yok adamlar. Ama borç var adamsa Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim men niyet ettim. Aldığı yıllarda Ramazan ayında tutulmayı kalgan orazamı tangala tolep tutmaga şu Şaban ayını 15. gününde silap farz Allahu Akbar deyip niyet dersiz. Şoğar tangala Şaban ayını savabı da bulacak. Ramazan ayını orazasında tolegeninde savabı da bulacak inşallahurrahman. Hale Resul namaz oldu. Çak. Ne oldu? Sıra çakırıp koyuyorsun. Ne çakırıp koyuyorsun? Okuyayım Muhammed'e. Koyma Muhammed'e. Nasıl bazen buzlu değil. Kur'an'ın sayılıyız. Kur'an'ın nasıl sayılıyız? O güzel var Kur'an'ın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Başta kardeşlerim, Barat geçeni ululuğunu eskide turup barakat için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neçik ibadet edip olan Barat geçeni içinde şunu eskideyiz. Aişe radıyallahu anha Peygamber Aleyhisselam'ın rüyası Ayşe men yuxlaptır edim ne bayta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ını qırıyımına tapmagan zamanına esime geldi dey. Rasulullah onun ahıllarını yağınna sama tugul mükennep talçıgıp kuysu olup sama qalmağa mükennep axtarıp etip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ını hayran olup izledim ne bayta. O birisi ahıllarını yağınna tapmagan zamanına kızı Fatima'nın yağınna sama gitmeye mükennep aytip barıp kapısını qaktım ne bayta Fatima radıyallahu anhani kimdir kapını qağan nep mağa tavuş geldi de bayta. Ola men aytdım ne men Aişe atman. Şu sahatta gelgenmen geçi Barat geçi bolgan na bu. Birinci Barat geçeni Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a Allahu Teala bayan etegen vaktileri ibadatga anlatagan, bildiragan. Şu geçeni bir zamanına gelgenmen Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ını izleyi turup deb aytip bu tavuşga ala sabada Hasanna, Hüseyinna, Fatimatta vah Rasulullah yok musa qayda ekenini adab aytip talçıgıp bularda barısı da söyleşip qayda izleyik Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne deb ular haqlaşıp Peygamber Aleyhissalatu vesselam masjidlerde bulmaya yaray deb başlap masjidlerden izlemeye başladık deb ayta Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ını meclitte de tapmadık deb ayta Rasulullah Aleyhisselam'ını o zamanla ala sabah aytti deb ayta ma zahaban nabiyyü Aleyhissalatu vesselam illa ila baqiyil gharqat men bilamsam Peygamber Aleyhissalatu vesselam şu vakti şu geçeni bir zamanına baqiyil gharqat degen ay Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kop mingler bulan asabaları gomulgan Madine'de görgen suyanga çıkan zamanına şu sihli asabaları gomulgan kaburlarda tuğulası dağı yerde yoktur deb esime gele Peygamber Aleyhissalatu vesselam deb şüleydi baytı ala sabah Facina ilal ma'tam fa iza nurun yaslahu fil maqbara biz şu kaburluğa bağıp yürügen zamanına kaburların kırıyınına böyle bir Araplar bir taziyat tutagan bir kurulgan zat imik ayrı çeyri bolgan şehirge bağıp bir göterilip karagan zamanına yetişken zamanına şu kaburların içinden bir şöyle nur gördük deb ayta kokka bağıp çıkagan lans birigen yarık birigen nurnu gördük deb ayta ala sabah radıyallahu anha aytti deb ayta ola şu nur hiç kişinin nuru tuğul Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın nuru bolup tuğulese deb aytti dey. Şu biz göragan nur Peygamber Aleyhisselam'ın nuru deb aytti dey. Facina farayna husacina ve huve yabki biz şu nurga bağıp yürüdük deb ayta Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ını biz gördük dey, taptık dey şu nur var yerde Peygamber Aleyhisselam'dan çığa turup şu nur ozda Peygamber Aleyhissalatu vesselam sucdetken edi deb ayta, yeleyi türeyi deb ayta Peygamber Aleyhissalatu vesselam hiç kişiden avarası da yok edi deb ayta Peygamber Aleyhisselam'ını Allah'a yalvar edi uzun sözlerine, sucdalarına şöyle ayta turup deb ayta İn tu'azibhum fa innahum ibaduk ve in tağfir lahum fa innaka antel azizul hakim. Yesim Allah bu Barat geçeni içinden sen beni o kullarımdan geçsen Allah sen azapka tutmasıysan o meni kullarıma Allah. Olar seni kullarınla sen azapka tutup da bolasan seni kullarını. Ama sen geçmesiysen Allah'ım sen sili bolgan, hakim bolgan, geçuçu bolgan yesibistan Allah'ım ne baytip şöyle geçmakını tilap Allah'tan yalvarıp sucdetip tapdik de baytı. Bu zamanla Fatimat gorup de bayta Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ayı atasın çavup barıp yerden onu betin götürdü de bayta başın götürdü ayırdı de bayta aytti de hey emene atam ne bol kaldı sağa bu geçe çıkıp bu vaxtida gelip Allah'a yalvarıp sucdetip yalvarmaga ya bir düşman gelip sana kalmagan mı ya da busa bir korkutar emik Allah yağına bir vahiy düşüp sana kalmagan mı de baytip Fatima soradı de bayta Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bu zamanla Resulullah Aleyhisselam aytti de bayta hiç gelgen düşmanla yok tuşkan vahiy da yok ama bu geçe Barat geçe deyin geçe Allah'tan tileymen meni ummatimden geçmağını de baytip şurayı deb cevap verdi de bayta Peygamber Aleyhissalatu vesselam
Dağı da aytdı dey Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, egerde hey Ayşe kıyamet gün bolup kalsa şu günne tiley turup da bolacakman Allah'tan ne baytip, Allah'tan talep edecekman, Allah'tan tileymen, yalvarıp tileyecekman, sucdalar etip tileyecekman, Allah'tan yesimden ve şefaatçide bolacakman, şefaatte tileyecekman Allah'tan ne baytdı dey. Son Peygamber aleyhissalatu vesselam ayta, iki yanlığı adamlara aytdı dey. Egerde siz meni razılığımı almasıyamsanız bu geçe, sizde şu sucdetigiz, meni yemek, ve mağa kömekçi boluguz, yalvarılar bulan, dualar bulan, hey ala asaba, sen meni ummatımdaki ergişilerden geçmekini tile, ve sucda et, ve Fatimat, ve Ayşe, sizden meni ummatımdaki müminat katın kişilerden geçmekini tilegiz, ve yaşlardan geçmekini tilegiz de baytip, ozu da, ahluları da, giyavu da, yaşları da, katılları da, barisi de şu geçeni içinde tam bilinginçaga, ummat sayaltın, biz sayaltın tileytirip kaldı da bayta kardeşlerim. Usali Resulullah bizden tilegandan son, sili ahulları, avletleri bizden sayaltın tilegandan son kardeşlerim, ozuz etken günahlardan geçmeğin tilemağı hasokta bizge bektiği işledir. Allah nasip etsin Allah bu geçilen Allah'dan bolmağa bizge de bağlı ummatlara kardeşlerim. Sonra kardeşlerim, kullu cadidin lazizun nib, Araplarını böyle bir aytagan aytuğu var. Her bir yanınıza tatlı boladır deyip. Bizim umutlarda aytaçı böyle yanı elek çüyde boladır deyip aytı. O neymiş? Hal böyle bir sili geçilir, sirek bulağına göre adamlar şu geçilerin içine etmeye düşen turlu ibadatlar ne eken? Ya da ayrıca kılınagan namazı var mı ken? Hep sorayallar bolar. Ahasokta şu baraat geçeni ve bir dağı sirek bulağın geçilen hakkında, namazın hakkında sorayallar kop. Şu var böyle de şurayı bayarlık bireyik kardeşlerim. Ozukta 5 namaz imik. 5 namaz imik. Allah borç etken, şeriat bulan toqtaşkan ve toqtaşkan hadisler bulan eskerilgen, şu baraat geçen hakkında toqtaşkan namaz yok kardeşler. O seyali kardeşlerim, kişini borç namazları var olsa, borç namazları var olsa, tolenmeyi kalgan, kılinmeyi kalgan. Bu geçeni içinde la birinci yerde toxtagan, şu borç namazlarını tolemak. Şundan son, luboy sunnat namaz. Misal için, men niyet ettim, baraat geçe Allah lillah için ekrakat namaz kılmagan. Sunnat Allahu Akbar deyip, mutlak namaz deyip bola. Şulay toxtaşkan, şu sunnat namaz kılma, ekrakat namaz kılmagan. Ama bir kitaplarda ve bir maşayihler Allah'a ibadet etip yuh bolgan İmam Gazali imik eskeregen Allah'ın ullu kutbuları, valileri eskeregen namazlardan var. 100 rakat namaz ya da busa 2'şer rakattan 5 namaz her rakatına 100'er kul okulunlagan. Ola şöyle Allah'ın ulu valileri, Allah'ını tanıyan adamlar, Allah'ını ibadat kılan tanıyan adamlar şöyle etken ne baytip şöyleylige tabiya bolup şöyle namazını kılmağa da yaray egerde kişini borçu tolevu yokmusa. Ama tolevu var mısa kardeşlerim şu geçe şöyle namazlardan ise tolevlerin tolemak artık olacak. Ne getirgülese borç namazga bilme atarık. Borç ibadat her zamanla da sili ibadat, savabida 70 giren artık bulup toktay borç ibadat. Sonra borç deb aytağınızdan bir yaxşı bilme atarık biz, kişiye borçu var yemek, Allah'a bakkan yaktay borçlarını da birinci test ölemeye atarık. Yok bulsa, ola boşta kalmayayım, şu sili geçen içinde ibadatsızda kalmayayım ne baytip verip, şu maşayıkların artından turup namaz kılan adam, men niyet ettim, şu baraat geçen namazın kılmağa da baytip verip, Allahu Akbar deyip, 2'şer rakat namazlardan, erten namazı 5 namaz kılmağa yaray, her alhamdan sonra 100'er kul oku. Şolay namaz bolsun, innemeyine 2 rakat sunnat namaz bolsun ya da tolev namazlarım olsun, şu geçeni içinde namaz kılmak hasokta yakşıdır. Şu var göre kitaplarda eskerilgen ahirinci bir hikayenin eskerip koyayım kardeşlerim. Anna İsa aleyhisselam, İsa Peygamber aleyhisselam ozu bir ulu tavuğunu başına çıktı demeydi. Tavuğunu başında bir ulu ak, şöyle bir yer taşını gördü demeydi. Suttan ak bulgan,
dörtte yanına tamaşa bolup aylanıp bunu tamaşa etip duran zamanla Allahu Teala buğar vahiy etip aytdı dep aytdı. Hey İsa, şu sen taşın dörtte yanına acayiplik etip ak taşını, neçik ak taş eken, acayip tavunu başına dep aytıp verip acayiplik etip dörtte yanına aylanasan, şundan bek acayibin sağa bayan etip vereyim dep aytdı dep aytdı Allahu Teala. Bayan et qarı isimni baytip cevaplangan zamanla İsa Peygamber bayan etkenini suygan zamanla şöyle bir ulu tarh dep bir avaz etip şu taş yarıldı dep aytdı. Taşın içine qarasa bir ulu isbeyi arı sakallı kişi, ulu kişi. Ozu öğretilgen, kıblaya bağıp namaz kılagan, koluna bir tayanagan asa tayak, birisi koluna yüzüm, ozda öğretip Allah'a ibadet ettirip şöyle bir suratın görsetti de bayta Allahu Teala şu kişinin. Aşeygeninle, öğretirganınla, ibadet öğretirganınla, namaz kılagayınla bayan etip şöyle bir surat bulan Allahu Teala görsetti de bayta İsa Peygamber'e. İsa Peygamber gerçekten bek aleyhisselam bek acayip bulup buğar. Bu men göragan hayran iş nedir de baytı bu ulu kişiye soradı de baytı. Ola men Allah'a ibadatdaman şulay. Bu senin kolumna göraganna meni Allah har gün bergen rizqim nep yüzümün hakkımna şulay bayanlık berdi de baytı. Şulay Allah'a kulluğu teginin neçe yıl bula dep soraydı de baytı İsa Peygamber. 400 yıl bula şu taşın içinde Allah'a ibadat etegenim ne baytı dedi. O zaman İsa Peygamber aleyhisselam bek tamaşa bulup ya ilahi ahalakta halkan aflala min hada yesim Allah. Şunca yıl hiç kişi bulan söylemeyi, lakırt etmeyi, dünyaya maşgul olmayı, şu kişi yüreği sağa bağıp ibadet tegen 400 yıl olurken, şu kişiden sihirli adamını sen yaratken mi sen ne baytip, acayip bulup, şundan sihirli adam yoktur dep, degen murat bulan Allah'tan soradı da bayta, İsa Peygamber aleyhisselam. Bu zamanla Allahu Teala aytti de bayta bu var. لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ أَدْرَكَ شَهْرَ شَعْبَانٍ Eğer de Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden bir adam Şaban ayına da yetişip şu Şaban ayının 15. gecesinde ay şu Barat geçen içinde 2 rekat namaz kılsa da bayt dedi Allahu Teala. Barat geçen namazın kılsa da bayt dedi. Şu kişi mağa etken 400 yılını ibadetinden ise meni yağımna şoğulgen 2 rekat namaz şu kişinin içinde Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden mağa artık meni yağımladı bayt dedi. Burası kardeşlerim. فقال عيسى عليه السلام ليتني كنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم hay aman men şu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ummatindeki mümin edin musiydi baytip sihirliğe yetişmeye de umut etti de bayta İsa Peygamber aleyhisselam. Burası kardeşlerim o kişi etken ibadetini geçiyorup ya da geçirmek için değil Allahu Teala bunu aytganı 400 yıl ibadet etip koygan o adam. Şu kişi etken ibadet bilen tengleştirgenler de hatta şu Şaban ayının 15. gecesinde etilen ibadet, kılınan namaz, suysa tölev olsun, suysa sünnet namaz olsun, suysa başka namaz olsun. Şu namazın sililiği Allah yağında neçik ullu keyin his tartıp bizge Allah-u Teala patçır kuvvet etip ayta kardeşlerim şu geçen içindeki ibadet neçik sililiği keyin. Allah nasip etsin Allah kardeşlerim. Şu geçe tölevleri varlar, tölevleri kılıp, onun sünnet namazları kılıp, Kur'an okup bile kalırlar, Kur'an okup, dualar etip, yalvarıp, dualar bize Allah cevaplanıp, şu biz aldı esirgen neyimik, Allah-u Teala geçegillerden, rahmetigillerden bolmaga bizge de bağır da savlay Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ummatına da Allah-u Teala nasip etsin Allah kardeşlerim. Hani biraz Allah'ın eskerip zikroları teyip daha. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشهد أن لا إله
Rasulullahi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Estağfirullah, 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 estağfirullah el-azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyum ve netûbu ileyh. İnnehu huve't-tevvâbur rahîm. Estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, geç günahlarımızdan. Estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, geç günahlarımızdan. Eşhedü biz şahlı barımızda etimiz, yüreğini doktaştırıp bir bulan gerçekimiz. Kulluk etmedi işlip olgan bir desen yok deyip, ozu geri ağlayan bir Allah'tan başka deyip. Estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, geç günahlarımızdan. İkinciyle şahlık barımızda etimiz, şol Muhammed Peygamber, onu biz gerçekimiz. Ozu Mekke'de tuğan, Medine'de gömülgen, atası Abdullah'dır, asamiyet bulgan. Estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, geç günahlarımızdan. Onu beti ak bulgan, burayı doğumlu deyip, İslam dinini bildirmeyi bir elçisidir. İslam dini razı biz her bir zatın gerçektik. Yaştan beri biz etken günahlardan tövbe ettik. Estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, geç günahlarımızdan. Ağzı bulbulan söylep sallar bulan etkenin, kulaklarımız tımlap yüreği biz geçkenin. Elniden son bahsettik günah işe yetmezke, ağzımız bulan söylep sallar bulan etmezke. Estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, geç günahlarımızdan. Müslüman kardeşlerime yaman yürek tutmazsa, gıybat buradan ne söyle bir de günah etmezke. Kurtulmağa bahsettik, geçine akın tuz etip, sen bizim tevbamızı Allah Allah kabul etip. Estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, geç günahlarımızdan. Salat salamlar olsun Habib'e alusune, ashabaları bulan gitçisi ollusuna. Gerdik öyle tevbetse artab olur faydası, zahir kaldır valini tevba etkin faydası. Estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, geç günahlarımızdan. Estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, estağfirullah Allah, geç günahlarımızdan. Estağfirullah Allah, estağfirullah Allah,
Estağfirullah Allah, geç günahlarımızdan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ولذكر الله أكبر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا وسيد العالمين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك عليه صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.
Salavat hayvan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas. Allahu akbar, la ilahe illallah, Allahu akbar, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, amin. Salavat ayı görünür mü? Var mı şey? Yok, bu sefer Akutun ayı getir. Akutun ayı. Akutun ayı. Allahümme amin. Allah'ım. Allah'ım amin ya. Amin. Allahümme amin. Allah'ım amin. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin.